دەم باش تەماشەوانە نێرە سیستەمی پەروەردەی لە هەرێما کوردستانê heta çend xwedan siyasetek û felsefeka tendurist ji bo berhemanîna takekê akademî û takekê baş di civakî da binêrîna hin ji çavdêrên rewşa perwerdê ku perwerda li herêma Kurdistanê neşiya wekû pêtivî di xizmeta texa qotabî xwendekaran dabêtin û nimûne jî bi nebûna bînahiya û mamestan û pertûkan û ew alîşên ku li perwerdê heyn. Di hember de aliyên perwerdê wêyekî eşkera dikin ku hikûmeta herêmê wezareta perwerdê çiyaya gavên baş biavêtin ji bo pitir xizmetkirina xwendekara û qotabiya û çendîn xizmet jî pêşkêşkirine ji bo pitir axiftinkirin li ser vî babetî me mêvandariya Diktor Esmet Xalit wezîrê perwerdê li hikûmeta herêmê kiriye. Xêr bê diktor. Xêrandar bê, spas. Diktor eger em wê pirsiyarê dest pê bikin destpêka destbikarbûnatek û nêzî salekê derbas bî di kabîna hefteyê hikûmeta herêma Kurdistanê da tu wek wezîr di niha da vî demî da hûnşayîne çi pêngava bavêjin hûnşayîne heta çend serwan arîşan zal bibin ku dihêne behezkirin. Spas berê ez dest pavêj me caba te tehdît rastî min divêtin besron kan bo xelkekî. Wezareta Perwerdê nehendî çi wezaretê diye wezareteka zor mezin e milyona ku şad nêzîkî milyona ku 600,000 qutabiya me têne ve و 160,000 karmenda mamostavi me têne ve eke tu valek de ve pitir nêzîkî 40% nüfusa Kurdistanê neşbilî ku alaqeta bidayî ku baba veşberin dê tewqîneke ku kar li wezareta Perwerdê karekê bi sanahiye yan jî dê bê muşkîle û arêşe bîtin. Bo vê çendê cêxû daye ka spasiya xwe ihtirama xwe diyar kin bo birayet min wezîr evê berî min kar kirî bo mamostayê tu zirûfê sext da xizmet kiriye ve ku em gihandîne vê qonaxê wa taman çirom kirine ez bidim ne ku ew min behsî întiqadekî hebû xelkekî belê pawaqi'a çinkî tabiatê Perwerdeyê wasana ber gorankariyê pleziyê li dinyayê têne kirin û pêdiviyê plez bazarê karî bû tiştê nîtirê tiştê ku tu ev riketke ya keriyê baş jî bî tu ihtimala sibahî yanî tu yê mihtacî gorankarî bîye ve. Destpêkê taman min vê teshekî bideme te nebûye salekin bûyîne wezîr hêşta wezareta me dest avêt hêşta kêmtir ji vê çendê çikî heqîqet nêzîkî dehî çar feelî me dest bi karê xwe kiriye ve yani hêşta hemay ku salek temam bibît. Wakî ez hatî me wêdirkî min berê Xwedaya û li dîv xebra ku min hey wekû zanim ez çend sala min evşoleyê kiriye ve ihtimalet kerdê xîndina bilind da bespanêzîkê bû. Dirasetek ku teqîmek min kirin ka aya perwerdel kîrê ye. Bo vê çendê çend wextek mezaxt ku ez bizanim arêşet perwerdê çine û ka perwerdel kîrê bû wê çendê de biçin planekê danim. Ew dirasa taman destpêkê min pêşkêş kireve wa cê dilxweşiyan bû ku min berê xwe de ihtimala dîtina min raporteka geleka serkeftî bû textê xwe de me destê xwe dana ser hemî xala yê baş û yê xirab û yê lawaz kamil kîrê ne. Piştî wê taman me planek dareşt aya çareseriya van kêşa çi ye. Her vê pertûkê da du layetê de ek jê arîşe çine ya duê helê muqtereh bû çine wel dîf wan jî me planek pêşkêşî wezareta encûmenî wezîran kireve planekê Kurdxayên ku xilalê wî planî de em bişên planekî dî bidarêjîne ve bo 5 sala biguncî gel stratejiyeta wezareta Perwerdê û stratejiya wataniye ve ku hatiye danan û ittifaq ser hatiye kirin wê çendê. Evî projeyê li destpêkê serkeftineka geleka perçav destxweveyîne ew jî her ewil gotina me û pêşkêşkirina me bo vê projeyê em şiyayîn tiştê têda ku daxwazê tu hikûmetê qanekê ku pişta Perwerdê bigirîte ve. İctimaekê berê serokê hikûmetê kabîna heftê Kak Nêçîrvan Barzanî elenî gotî şnûka paş ve perwerde dêbîte cê piştevaniya me êkê we dêbîte ji ewlewiyatê kabîna heftê ev serkeftina êkê bû me bi dest veyînayê her wasa heko we dîtiye ve ihtimala perlemanê jî gelek endamê to piştevanî hindekî revet binaqişa bûcê da ke gelek giley û gazinde hebûne ve ek şa gileya diviya bûca Perwerdê zêde kene ve yanî atfek em şên peyda keyne ve yan têgeştinekanî ku Perwerde destpêka hemî pêşkeftinan e lazim em vê bizanîne ve her pêşkeftineka ji Perwerdê dest navêtê textetiyên geleka diristî ne ev e serkeftinekê bû dîtina min wî barî nisbeta mesela bi cew zêdekirinê da
آیا بودجه پرورده هات زیده کرن؟ نکه دوتا بس کم بس بو پار وقتی کو پارلمان هرما کردستان بریار دای 15 صدش بودجه اینا اخاره یعنی وی کلا کاریگری که نگاتیف السر وضع پرورده کرده اگر هاتو بریار سروکی حکومتی نبا و پابند نبا و سوزاکو دای پشتوانی پرورده بکته و 5 میلیون دلار تخصیص نکر بانه بو پشتوانی پرورده بو چهار سرکرنا کشا دا وضع مزور دوری خراب بیتن باش دکتر دنادا یعنی لگور پیزانه کان شند اندام لجنه و پرورده لپارلمانی که او آماجه پید کند سال 2012 دا 16.67 الصاده بودجه وزارت بله دنادا با 16.03 یعنی کواتل دوی ساله دا کمتر بو انک زیاده تر و دمه که دا بردام بحث آریشین پرورده ده تکرن اگر کم کرنا وی بودجه کو پیتی وی بودجه کی گلک هیا ابخو دانستاندن که گلک ادریش حتی کردن سروی و رقمی تو بيجي راستن بس مهم نين الرقم مهم نافروك الرقمي كاتش تدا يعني بابت صرفت شنت دا توان بابت دا استصورت كما مشان قناعته كي بينا بكون نسبيا باشتر بيش بجي بار نسبيا باشتر بيتوا چكي بارا كي ديهات اضافه كرن بو وزاره پرورده افصال هر چند از ورجت بجمنه کافیه کس چه امیدت گله که مازن ندانی تسر کبزانی دم گوران کاری تویدی که اینه ود ضمن بودجه ده بس ما پروژه دیت اینه و پشتوانی راستا خویا سرکاتیا حکومت هرما کردستان بو پرورده دنو که اشاره بدم دنو که آماجی بدم وقت استمت نافدا دا بس ابيديا من نا لفجينا وقتي تبدل سري بابتي بتاخذ ما بس دانا 5 مليون دلار انقاذ پرورده بالفدر که مدفع سپاسی حکمت هرما کردستان بكما و براستی راحت یک جی پیدا کرد امشان هنده کلو پلو تشتی ما پیدوی بوما چهار سر کتوا و هنده کشت محل کرد ادوی وی پروگرامی دا هندك خالو تصنيف الجالك الجرينجة تدابدي تنامن بله او محورت كمال سرشول كريو مسشول كريو ول دست بكي ام هاتينا پلانا پرورده ام پلانا وزارت پرورده پیدا چونک من کرده آیا چنه پیدویت پلانداری که ام بشین او آرمانجت مهین بشیوازه که زانستی بگهینی نه همه بجن والله پرورده قصیریت لیو کیماتیت لیو دیبینن و چکن و ببنو نه لازمه بشیوازه که زانستی ها چرخیت و دارین خالد سر دکتر شوان عفو شوان 5 میلیون کاتین دست نشان کردن دو هیوا سرا امضا وزیر سامان سروشتی او پاره تاخیر بو و دناج دا کو 5 میلیون دلار بونو جن کرنا قطابخانه پارزگاه سلیمانی هاتبونه دست نشان کردن و 4 هیو بسروی دمی دا در باز بن حاتانو که هیچ قطابخانه نه هاتینو جن کردن اگر چنه نه بوا تفاصيل انا فعلا عندك كما سكتنا چونك او 5 مليون دلار اساسا چه بودجه دانه بونه و حتی وزیر سامان سروشتیکان شاوی پاره پیدا کرد و بردست کرد و فعلا بچگیرو بون چه بونه چه نه متوقع بو چه ویدی تردن بو امر که سرو که حکومت هرما کردستان بو چاره سریه طبعا حتی وزیر سامان سروشتیکان او پاره بردست کرینه و اینا شب دادم فعلا ایندن گیروبون هات نتده بس الفيرم دو سپاسی ها بکم که بوم پیدا کرین راست بچه گیروبون بچه ويا بس اگر گیروبونه از تصورت که ما نه توقع گیروبو بس پیدا کردن پارا بلکه بچه گیروبو بیتفا و نچاره سر کردن همین قطاب خانه طبعا گوتن تشتک او کار تشتکی دیترش رجاتا پاره هین سر بنمای حتی توی پاره طبعا تدبیوت که شولی پی انجام ده و وقت بدویت حکر هاتو او سر سال دابانه من او چارهف گیرونت بونه بس پاره دای نما ما دست آفتی و ما اتگهان دینه اما شول تداد که نوا ام نگشت نه همیا خرج که نوا چکی صرفیات پاراجی وقت بدویت و شول بدویت و بدویت و فعلا هندک که مکاسیم اتماین اما بردوام چت که نه بس ویدارم کنم اینو ویدارم سال کواس آرش سر پرورده دانه تبشت یا پار شلای بجیبه یعنی دوباره از سپاسیا وزارت سامان سروشتکان کم کوبومه او پارش یای دابین کت ختم دانه بود 14 دانه بود پشتی بله دکتر اگرم بین سر هند مجارندی مهنم سر مثلا هبونا آواهیان لهرما کردستان قطابخانه دنها دا ایک جوان آریشین کو بردام بروکا پرورده دگریتونو حطانها کابینن ایکل دو فکن حکومت هرمی نشاینه وکو پی تی وی چاره سر بکن بونمونه 600
بینایی مهنه دکری دانه 400 بینایی مهنه کو تقن نقرن 300 بینایی گندا مهنه کو بکر خواندن نه هنه بین تقن پلان و چاره سری او بووانا و چوا او رقم تقوتين هندك زديات ده بس من نفت وقت خطوات تفاصيلها فبما كل نمونه تراث بيجي ما يتهينا وأفا هكرتو برخ أسبلاني بتبخين ما بقى وكو نمونه وأخفنا تقوتين يعني نموذج من تين خانية قرية تري من تين بقى خانية كريه تين بقى خلق كتابة وما عندك خانية ماجي تين بقى عندك قطاب خانة جماعة تين بقى بريفيقا في ميلاد البرودة بون خلق كتابة بس إيكي كتفت بتبجم جار الدسبيكي وقتك الهرم كردستان عندك مدرسة هاتي نافاك عندك قدا عندك بنماية پروردهی دانين وكو قطاب خانه هاتي افكر الجندكي دو جورا وما مستايك وبركو دح طلبنا يعني كيمترن شو بديلي وچاره سري او بديل بالضبط هذا انا كهمه وكي موجود يتا بلانك داني بوچاره سريا پرورده ها افيا فرق تو بيجي والله من الهمي قندا قطاب خانه تينه فعلا تا دو جوري تينو تمام مستايك جايو تا 4 قطاب جيتين بس آية افا كاري خود كت وكو قطاب خانه النقطة مال فيدا كي وقت تتيتر في تغييرك بكافة سيدة وتمرو فيك شعر زابي وتفيد نوعيا فيتو بيري اللي بكافة فيتو قطاب خانة كي تشيكي عن مدرسة كي فيتو تشيكي پروردهی تدا بتكرن أفا إكشوان كيشانة يتكو معي أفا فيقا في أو رقم التاقوتين 400 مدرسة قرية يتهين أفا بالكو الرقم طبعا كيم ترى بالنسبة من تصورات الصدح هفتيكات كم بس اوان هم یا حکرتکم که و پنجین مدرسه قطاب خانه باشتر تو بود چه که و تو بشه میلا که بو پیدا که تو ها تو چوی بوان قطاب یا پیدا که و تو ده پرورده گهینی نوکا قدا خواست ویگا بجمه و اوان قطاب خانه بنمایت پرورده تو قطاب خانه دا زورد برفرهنینن ایکش خالت معوا اوان قطاب خانه کم که این سرک قطاب خانه که درست بود چه که و اوش طبعا کشکا مازنه کشکا کمالات یا مازنه تو ده چه خلقی گندی قانع کدی تیگه هینه و کوهب کتا ویگا دف ما احتمال خلقی گندی تصارب کتا و هبونا قطاب خانه که الجندي وي دس كفتا كامازنا بير الهندنا كتب آية كاف قطاب خانه چند شيء دوري كتب مثلا بري چنده من مقابله كبوت قال بوتا مثالك يعني يا راس يعني متأسس چنك ازل صار تلفزيون تاعو بحسي مخمير بكم آن بحسي أفيد تريب كما 27 قطاب خانه تينا والويدر كيكا تو هر 27 كم كيفا احتمالات تشيب كا 4 ام 5 قطاب خانه درست 27 مديريتين 27 مديريتين ما افاش كيشيت تخطيطين يتكم عينا با وافاش وقت كتب ايكي وكي جناب تفيق بيشتم الرقم 400 مدرسه تينا يتقرا او اكشوان برخدي نوكا نبونا مدرسة كشك فعلا عدد مدرسة من ترى من كتبها وانو كشارة سريج ده يا دوي بلانك لازم ما هبي توا قطاب خانه كم كما با وقطاب خانه بنمایت پرورده اللي پیدا کم دابش ما مستای بود دابین کم دابش كمالجها كبروردي يعني ده طلبة فكرة ده قطابي فكرة المدرسة كي تش تصورت كيفا خو قطاب خانة بس أونين هر بس درسي بخين تفا في تندك شالاكي نورزشيت كات نهونريت كات نيكودوت نياسي نتكلبونت كات نتشتشتات كتفا أفا إكشوان كيشانا يتكونوا كما دست خدا نسال لازم أم چار سركين أما يادي سيدا كيشاش هميج كا طبعا أفا كيشانا يتكو خلقك بالكو بله الدكتور عفو هر السبارات فانت بنايتان السياسات جندان اللي جور أمريكا عندهم اللجنة پرورده البرلماني اللي جور سياسات جندا بناهيين قطاب خانة هرنينا إجار أصلا ظالم سياسات بس مع عردتين كلينينا كواتا شهرزان پرورده وما جا بيكيد كان كأفا لشكرة كنا خوين دواري بودهاتي بوغالك عموما وكو پیدا کرنا قطاب خانه حقیقی دستوریه واجبه که حکومت ارم کردستان یا همیان یا من و وزیر پرورده از وید و کشه چاره سر بکمه و اما چاره سر کرنا کشه کن فکن ناچی بیده و وید تو بهی تو ده چاد برای چند سال قطاب خانه آوا کرین افریقا زد بجمت او قطاب خانه خدمت پرورده نارا گهینید عینی خلطی چنا بید از بکمه و
مدفيتن ام بلانك طبعا ده ما جاب ده ما باب دراستك كمنظمه رانديا كري اكش منظمات قالك الشهر زايد الدنيا هي اكش توصيات توان قالك جنجات قال في اخ ناس بتات بجميت بيجي تدخل تصير كلا يعني نقش عندما مسافه دا تشي مدرسه كداني حوجناك تقالك دانيا حكيتوا تطبيقي بالله بيتبي بوسيله انا بوغان دنيا بارا اذا لازم انه كما يدستفت عندك نمونه انه كما مثلا ميرجا صوران وعندك عددي موجود وكنت تيست بكنفه بومن عندك كتابخانه كوم كنفه ونقل بدني هذا طبعا ازل محتاج عندك رين ما ما بين جورين او رين ماي بيشنيار انه كتشنا انجمني وزيران خلال افصال ده ديفان همیش قدم انجمنی وزیران اساسورت کم دبشتا من گرنا دبشتی گرنا و چنکی حکتو بیاد دو ماهی کی یعنی مصرف سر حکومت عینی تشته وقتی تو مدرسه کی فت کیف مدیره کی دانی کتابخانه کی فراشه کی خدمت گزاره کی بو 4 طلبه تو چه دیوان 4 طلبه یعنی 4 کتابیا تو بینی دیکم تلته و اول یک شوان کشانه یتکاس حس کم رون کم بخلکه کی وزارت پروردگاری و چاره سریه کا سربنامات زانستی بو في كشداني تفهم موضوع كدي ما هركز بعض احتمال البيراكاس نينا اوجي آية ما تشنس يعني ثروات تحريم كردستاني آية بس بترول وعرض وافنا ماسترين سرمايكو ما هي فجنجت منا هكر خاطو ام سياسة اخويا پرورده ولی نكينه و آبوریاما یا آواکری بیتل سر بنمایت مروفيت زانه يعني شهر زين وقت عربي بيجنه و الاقتصاد المبني على المعرفة كواتا دكتور يعني كابينه در بازبوي دا او كسين كوزير بوينيان او كسين كاربدت بوينه دو وزارات پرورده دا اکادمی و شهرزان بودن نشانه پلان کادرش خواهند دانن کو بشن اف آریشنه بنها اف آریشه بودن بشكل كده تفسير كم اف ظروفنا بوينا بله بشكل كده تفسير كم اف ظروفنا بوينا توزاني يعني او بار ازي مجبور بكم افصال ازي مجبور ما او افصال از شيء بكم بارس نتشم بكم از بر خدمه احتمال او ظرف نبوينا چه که تو بر خدا سالا نوتو 2 نوتو 4 نوتو 5 اف ظرف نبوي كاسر نشتي قالت طاف ما هو اف باره وحكمته ونفط ونظام چه فهمي نبون تو تيجاشتي يعني هزرو بيرو بارت ما تاتينا غورين بشتفاني حكمت ارما غوتي غورين بيد فيت روجان تاتينا بس بشتي 2003 حتى 2003 يعني اسجم بيجم يعني أفا احتمالا تشتكى لازم بيشك بري في قفاات بكرن وامد فيت أماجي بيبدا ما كابينا بري من كاري السركري وعندك تشتكي بس نبي حجمي بو يكو أفريقيا أزمة باست كما بيقافي بشتي كما بروفايل إنا درفة دولتها كاتشنت تونو كما سنة كتبر خدا هرما كردستاني رجاش دايك بويا صالانه يعني 6 صدية أفرجة عم بترس 6 صدية أفرجة كجلك قبلنده آية أفسر ما يجنجا دتو تشلك أي حكر هاتو تفيلي كارك إنك يفا ما 6 صدية إيش دايك بوي تينفا وعاملوا شارزات مهمي يجدر فتينفا أفا جناها كبروردية پرورده لازم اوی مسئولیت ور بگیرد و ازیاتی مسئولیت ور گیرد. پشتی کما دراستک ور گیرد و کل ولات دنیا چانه رجا خندنا پیشی ولات در الهندک ولات چیت حتی سر وی هشتش صاده و ما 4 صاده های وگاوی ما بریارک دا ما هدفک بخودانت خلال 5 سال دا لازم بگین رجا 40 صاده کتابخانه یا کتابخانه پیشی. دکتور دیتنا تا یعنی کو دمت چید بیتن بون من سال کادی تو وزیر حتی سال کادی وزیر پرورده بی. بله. گورینا وزیری اگر همان آریشه دوباره سر هر نادن و اگر وجود خودان پلان تای نورمال امید اس مسیج کی بگین مهمیه. از تصورت که ما با وزارت پرورده باشتر مهنیت تدابیر پترش وکو کابینه کا سیاسی بیتون. و اسد بین ما حبونا كساك تاكي الويدر كي بو من داك درستر كودا بلانا بريفا باتن من نبحثي خويا من بحثي هركسا كبيتا لازم ما كي اودي تراه كريها بتفكك بشتندك بلانا يعني موضوع پروردين موضوع صالك ودوانا موضوع جيلكيا جيلكيا يعني 4 سال و10 سال يلا كتب بيجي دي تراند كنفه شبلانا بس باتشيا عربی هم باید بجنته قناغ 1000 میلاش پنگاف که دستاوته و هکر پنگاف نو که راست بیت درسته ام ده نقشه پلانه که راست دانی نه و جا ام تنفيذ کنه و اکدیف مداد تنفيذ کنه و سنت الحیات بس لازما
نقش الرقاق الراس دانم أسوأ كمروفك حتى حدك احتمال الشارزاي في بواري وشارزاي بلان دانانه لازم استشتكي بكما في يدرس بتفاصيل أبدي لنا تكرر دابزت مين ما سرپیشه چونکی من وقت خلقك باش گو خوب داتا و اول مهمترین خالت پرورده دا تو لازمه گنجمه ولی بکه اول ببیت مروفه که شهرزا بسفور مالات خوشی آفاکه تکر محتاج خوب بیتل دروژی بوفه چنده ما دراسه تکره و مبخو سردان ولات آلمانیا کره و کاده چاچ که آلمانیا اکش ولات گله که سرکفته في باريدا سيستم كي داني نفيدر كي كولدت كيف تفكير بازار عالمي به لي دكتور دبريا ان هذا سيستم كاتب كارينان كود بجني سيستم سعودي اوجي تني دو خال هاتنا ورغرتن خطابيل ايكي حتى نه بنرتي دو قناغه دابيتن دو القناغه سرتايه قطابي وخاندكار ساقط بون تدان بیتن که وقتا ورگرتنا دو خاله دمکی دا خواندنگی پی تی وی پرتوکا که باشه خواندنگی پی تی وی وکو جینگه که باشه نبونا داتاشو نبونا تاقیقا نبونا پرتوخانه اوه همی کیماسین که چو همشین الکردستانه بوان همو کیماسین که وکو چافدیر بحزل دکنو تو همجه بید که قطاب خانه و حتی دیمایی که چو همشین سیستمه که دولت که ورپیل بیره تطبیق که خوزی امشیا باید هم سیستم سویدی بکاری نبا دا گلکی ممنون واصلا ظالم اف مصطلحش كيف عاتيا سيستم السويدي حكر وبيت از الشانازم بي بس سيستم ما سيدا احتمالا عندك مروفة شارزايا كبيرة بالبلاط السويدي غاري كار من كودانا في سيستمي بس سيستم ما بهيج شوازة كي افانينا ويادوي الدنيا قالك شكلت خلقات هنا ويتين مثلا ولات التركي سي خلقت يعني سي حلقة خندنيت هنا وهريك 4 صالات بيتا 12 ولات عراقي بري في قافي دو سي خال هبونا با 6 و 3 و 3 هبونا با الهندك ولات دي باخت صفايت قال افا ورانا جهن تفكو افا تغييرك قالك مازنا وذكرت بحسي برتوكا جت كافا تو بيجي بروجرامات مات باشنين نخير از دست خوشي الوامروات كم يدبري مهاتينا وقالك بيش اخصنا اخصتي برنامه دكتور دنا لاين پرتوکا دا لاين زمانی و خلطی که گله که هی لاين نبونا پرتوکا اوه همی سرانه هبونا بجاکی نكادهم اطلاقا متاكد او تشتي راستينا بتباس دفاع جناك ما بنخير خلل هبوت شابمانيت پرتوکا دا تاخير بون خلتي تيدا هبونا بالطبع دا حتى حدكي قالك يم تشويه حد اعلام بس كتبه بس هبون تيدا بس هبون تيدا واحتمال بيدا تشونجي بيت حرف تشتكي نيتو بكافا صالانه في التقييم من بشتي دو صالحات إنها تقييم كن أو خلال تد بيجي زورت كم بينما بيدا شون ما يتكلينا ما سيستمات شابا منين دا أزيد الخوش مزفير الراد جهينم كوت أف صالة دا از جارا کادی دیم برانبری هوا راست ما و هکا پرتگیرو بونه و افعال دکتر او خلالین در باز بیکوتش عالی کی و بون اجراءاتی نکردن و دوباره نبین او خلالتاتی نکردن احتمالش نبونا سیستم که درست دای سردمانه بو پروسیسا چاپمانیا بشتی سال بودی وقتی اساتیم يعني حيفا شارم هاتينو بوجنا بو تاخير بونا بوجي تاخير بونا عقودا وتظاني او نمساله چاپ منينه اوام برنامج خدانا نت نشي حقي ما في چاپي تنين خلقك تصورت كتفكوا طبعا كتابنا لا طبعا كتابه بتنينه اوا برنامج يدخلك كينا تمافنينه حتى امهات شني داخل بوينه و تحب واش رزايت خو حوالت خو مشياي عقدا بگورينه وان عقداش لوي سعرها ما قالك باش سرتواتينا هنا خاري ما فيت شابمانيا بقيت لبيت ما بشتي 3 سالك شو دوت ما نبري هنجي ما استعدادنا ما استلام كينا پیدا كنا عندك آليات قالك يترونتر بو افيدي تري دانانا سيستمك كو ام خو اماده كينا ونوكا هي ودوا همي برتوكيت منوكا يتنزيكي توقع عقد بونا كوات لازم بري هي حفت همي برتوك بهر تقاشتي بينما اس انكارنا كم عندك برتوكيت من افصالات شوي تاخير بونا واش بروان اجرت مقوت يتا حكرتو عبراتش خلاتيت بري ور بقري فبتو شي خدرت كيف فباشتين ركبوا بيش كفتني اصلا صورت كم طلع تشاب من يدا ما كيشنا ماينا دا جارك دي بزفر ما فبو مدفي تراب جاين ما آيا حكر من قطاب خانة صناعية يعني بشيء فكر نفا دخل تشيتي بس يارش هميا مصدر ومشكلاش هميا مصدر خلق بوش ناشته بالضبط أذيا نقطة أم لازم أتعرسها كنوكا ما دو بحثت ميدانية كري نفا من دواء كري فاش كان طوالاتت
تدا فاشل بوين وچند ولات تدا ناجح بوين وچند ولات تريكي وكو بين عندك بنما بدنا عندك زانين استفاده جيب كينما نا قطبخانه وكا ما قطبخانه وكا شتا كنت اوتيل كي وكا يا بنشتير بس كاس نشتي تو لازم اخت قطبخانه فات كيف مبررات النجاح ببنيا افا علما كوت أبت ناجح نبيني أبت نوكاين قطاب خانة بيشي بازن يجبر هند طلب برجلك سببا بالضبط برجلك سببا لازم تبي برخدي بوقف قطبخانه فاشله بله انا بميا فاشله نيا مرغوبه چكي نيا فاشلين نيا مرغوبه ودي تشاش مرغوب كمان بفي آیا حکمت وی چپ کرد آیا معاشی بده تو طلب چنویری آیا سلفکی بده تبشی تخرجت کرد شولد کرد آیا تشریعات بده وین بشتوی در که آیا اعلام بده رکلام بده توا آیا طبعا اوی مدرسه نشا خلق کی بدم کده شهاده کا مشترک مثلا قال منو قال ولاتا کی دیده توا انواع طریقتين بس افسر بنمای زانستی لازم بین دانا بله دکتر اول کم سشوت کمل بله دکترم چینا نوبره که زوریم بله بینارم پشتی وی نوبره ام جاردن ده به هفرابین